Malungil kapsingil mer kami war other bela no sumilo mes oreng setel mo mes seringi ya meang al ice TMC channel dori 8 elam lamot temela meang al ice mai ga kita igel meang al ice dilo para belwadra el altal someday el bokmal mas kami ura el all time sel gotal meang al ice sa isela vice president sel Taiwan External Trade Council nga mlemrura investment and trade mission rabulur belaur sira August 12 bel mutra August 14 tol tirak ra alda ngigal vice president ra Taiwan External Trade Council ang malgol wasay mo spersel dru lel el vice president tiagi dal alad el mo mga susew mang mo bato ka China Airlines el sueb grado long lela Taiwan mabalur belaw tiaw ngil ay salwaseng la outro ko kulguk morangi abe birra be esel skogi ra dalo lela Taiwan el mirabalur belaw e dira dol tirak ra isang malgol waseng el president travelura Taiwan el president Chai mle director kay del vice president tra Taiwan External Trade Council el mo improve trade relations ra dalo lela balur belaw mabalura Taiwan e dira mo encourage ra businessmen ra balura Taiwan el mo invest ra balur belaw Taiwan mabalur belaw ang arengia adalawil rengil mal kamangat taklaw sa liray gagil lerul belu makada habalur belaw look forward del gire lai gagil possible investment tra businessmen at Taiwan may tira hawiling el gukme investor balur belaw lo ngasira ka rura balur belaw kada malmol marami ang alay sa makadukuk mora isela late president Mangsaw tia last del meang alay sa gyul tabdil wasem lamos mera late president Thomas Mangsaw senior mla mu ay silwasa kamaldile la morangi ra August 23 nga mora koteng mora iglesia katolik ra Sacred Heart Church ra Blue Oriore mora rotandara olbira kalulaw dol tirak ra ay siya ngulagiwa proclamation el tilo der sira August 12 roguil banderang ra Blue Belaw ra alsila Blue Belaw Michael nga ra embassy meliwek ra Blue At amo matengal el 15 days lo muler sira August 13 15 days el half masta banderang ra Blue Belaw kada malmol marami ang alay sa makadukuk mo ra isela obis ra special prosecutor obis ra special prosecutor amla morangiya website rengi tiang ablaunch rengi ra tune el palauosp.org madol tirak ra ay sing tiang website ra obis ra special prosecutor sa ilang idil adal mo file ra complaint del girel ang ngidil official public official kukurang nga complaint del ngil girel lo umda sulwaseng malmal la ulablur belaw yang mortiay del website file ra complaint unanimous el dia ka adal mom dingil waseng tang purpose ra palaw obis ra special prosecutor ablur belaw although waya lord roba government corruption kada malmol marami ang alay sa makadukuk mura isila tora drugs manggil Miss Happy Fritz el kanggel dorina nargiradil lulapte emra airport travelur belaw lo laba 50 grams el methamphetamine malubeng ice el mlara al sila badangil blal sentence ringil mura 10 years in prison 15 years of probation rauriw rabol galbus e moharawa $50,000 el fine kadol tirak ra ice kangar sira ngul mo ka studi hindi kal ngilaya 42 grams al ice lo tura al sila blila kalbus manglar se mi rose morar baby rar kalbus madire kal lulam madol tirak ra ice en sekuk taraw tu taklen mlorangi ding mlorangi bargain lo bangela Miss Happy Fritz obis ra attorney general mang selgi del gay seringi ablel dismiss seringi lol tirak sel plea bargain ringi mang tial sentence ringi lakat mok le wasya riura lakat mok sira tuste chat samle adilu ringil wasya riula tial sentencing raw yang ble order ringil mo malaya treatment and recovery program ra behavioral health kadukuk ngara isila drugs mura isila tora dengue fever madol tirak ra ice ngarangia 29 el cases ra dengue ble recorder sira August 5 el molmutra August 11 dia el albuil adol tirak ra ice sira December 1st 2018 el melmutra August 12 ra el aragem la morangia waldart mo okay matelol mal adal
نبتيجر متص مئرا دنجي 486 cases السلتي أيجي دلو أورين تا 413 ارتير توالدارت ما تروي إماتي درتيرا أدر بيلاو lui ematea adra Bangladesh 28 trui emate tiwa adra Huriping 19 trui ertira adra Sina 16 ertira hukti bebira nationalities kada malmol mra segid el isla tora dengi hukmura isira adra Indonesia ertira ngal biltig ertira US Coast Guard dal ngamlar belaw umrolil morakwam etamel tigertir tiang stranded tiang abilas el mlaringiar tea el crew ngaringi tiaga dengiringi tiagaral me tiagagal etirang mlaba akl total of 10 days madol tirakra ICA US Coast Guard ma Palau Marine Law Enforcement amlo sabir el mo rescue tir Endi adol tirakla tingil ang Chief of Staff fra Ministry of Justice el Mr. Ernest Ongido bilang malakol wasay hindi nakakaputo ng ilwasetial bila sa mlaringya illegal material ra alsel malubeng tirakatamle intendel mira era blur belaw illegally leng dirakakal har pulis sa dirakakabol search tial dilir masay kita kuk dirakakal sa betel mom dang lir el all time ya uriw level searcher ngi ar pulis ang puto ng ilkmong ngaral sel wayable ulo omro lir ya may ang alay sa mo otobdil mer kami mo mom dang isir tirakay kita ladra Indonesia kada malmol marakuk isela isir tirkal atra Indonesia bil rescue tira Palau Marine Law Enforcement ma US Coast Guard kukmura isela tora marijuana ma dol tirakra iseng over a ton el marijuana bil confiscate harbulis ra 20 blaira blura bilyo matamlo sab irel mile mo Suez Baigal marijuana ra bitara obisra Marine Law adol tirakra ICA ra gel director ra NEA el Mr. Ismail Agwon yang malakol wase tamlo sabir el mo o si saigal marijuana ra 20 blara balura bilyo uriw ra langaya complaints ra har adululu yang walmo ma also kung mamaya al aysa mo matangil mong tangkay kita nila complain na gila ati kal mer TV o aysa kami kada malmol marami ang al aysa mo kadukuk mura isela tukoy list ma dire kal kukura tie in and more cell housing crisis ra balur belaw sel isela kulatyul el tilob da iwata serengil mong klalo ra kablira ngripkal ra ngarbeet ra ngaringia patukol atal ngaringia lisertir el ngartia del basyo kada mlo sabela TMC lwa wayalesa sel iwatas ra karil en tiaki del judgment ra court tamal gol wase ngel la robat tame court taul terkakilwasen kaya chief el ngirip kaler tiaki del gablil malakol wase mang lat motrok waseng kaya chiver tial blind din dia kal sabael el lisa ay gay gitel utam el morar non clan members al sukuman dia kalongwa akangirar strong clan members at gay gitel kablira ngirip kal el seltial iwatas ang malakol waseng ngaringya 40 lis el blelis ang kay gitel robat tamay el morar tenants el tirel kirkay gitel utama ending malakol wase tial iwata sa malakol wase ay kel lis el blel ma agreement tra tirgel adalo lis ma angirip kal robat me avoid eleng mlotro ko krakaril wase o yang ngirip kal mang manage o ngara ala utama tial kabli lendin dia kal sab el lis el morar adal tira dia kal adal tial kabli lal sukuman dia kal ngwa kangay ra tirgel masisi el other tial blay kada dire kal ngar OCC ul iwatas ra karkari letiang sel kuktara parir tial lultutak lel robat tamay ma ngadik skibons sel kukpita nga ngarangi ponikasyo oberdong ma hiroko sugiyama tial karkari la dire kal mlotter kaklilwa se mlotter kaklilwa sa robat tamay ngirip kal ya ponikasyo adia kal entimla kal
show approval wasit milngiltrar strong female clan members mlangaya kangirtira ruba karangar beet selkuk osisiul iwatas selgire lawaseng taar tirakal teru radil ngadikis gibon sama hirokos sugiyama taar tira maral diripkal iwatas rakari la malokol wasay hindi akatar tiral diripkal lendim lakal show approval wasetem langiltrar strong female members tial kablil accept their sel ngarangal little sel ngarbeet Council of Women Chiefs mang waisay iaikel for ilisel ngartial utam blel rule agreement ring yaro batta may material tenants amal mol malvoid until ang wakangira tirgel strong members tial kablil maigay ame ang al-aisal no sub ekal malmera el altal Sunday ay samral tel mon mesring ya TMC channel dori 8 hang klika olgori le sel guk mel Sunday kluk tel melo lababes kumal musulang may igam sel guk mel Sunday